like almost diagonal ledge, and there are a bunch of trees. So I think it's, I mean, I can't Ja, ponavadi je sve tako nevisno, kako streha, pa kaj tako. To so pač te stvari. Ja. Je pa fajn se mi zdi, da imaš vidi, da je to tako. Ja, to se vidi. Kaj človek sposobno tudi? Ja, to je to stvari. Tako malo, na tleh te malo ne predstavljajo, a ne, ko vidiš, mislim, res vsi, tu je čisti sprav. Ja. To ne moreš bolj ven dobiti, mislim, težko ven. To je drugače, ko imaš vertikalni smer, pa mi vam rečemo, beri se peče ven. To je čist drug sistem, da dobiš peče ven. Toliko se fukaš, da si rajši pol narediš te štrikce pa to, pa jih reči propustiš, no. Ja. Edino pač kao moraš imeti, da mu je fajn pogledati, tak je toliko cajtov, kak je stanje, no. Ker veš, koliko to nabija, večkrat bolj, če se več pada, pa kaj skledi, no. Ja. In se opremaš nekaj znoči. Ja, je. Pa so ti karabini, kurva imajo noter, kako to imajo, za tu štrik imajo, kurva. Včutek je zelo starejši. Ja, in pa pri teh težkih stvari se pač v bistvu tudi ne fokusiraš tako naprej, fokusiraš naprej. Ne samo, samo da posnamo. Ne znam kaj nas odmis prodal. Takoj za bom pripremljeno. This is the 6A? Oh. No, 6A is there. Please, Здоровья. So it's 5. 5 something. Okay. Здорово. Because it doesn't look so easy. I mean, it doesn't look so easy, this one. Which one? This one. Why? I don't know, in the beginning it's like a bit... Here also. Yeah, I'm really bad at no. Ti pa malo bolj desno štartaš, po mojem primeru. Ja? Ti pa malo bolj desno štartaš. Ja, desno. Desno bolj, še desno. Ja, Tam na desno bogalo. Gleda, te startaš, evo z dobre grihe. Ja sam prav robiš, ja? Poglej, kje je bilo. Gledaj tam šle, na unih steni. Ne se tam na grihe izvod. Tam ja. Pa tle gor. Vse, vsi. Mislim, strašno je, da sliš. Mogu da sve. Počela stopi tam, to pa še najbolj štucam. Pizda, mate. Mislim, to se da kaj mogu želik. Čim bolj na noge, ti tako lepo v razkorak, nič kaj drugo. Nekaj se ti štrik se... A ja, tam je tako. Malo bolje štik. Še. Ja se teži začeti. Probaj ga ovo više pa ne. Samo više zadje salto. Nogice predstaviti gdje. O, lijepo. Dobro. To je salto. Gdje si nogu možeš tu gledati, sad ti gledati. Gle. O.
C'est ça. It's never so good to get there. Now we saw. Complète cette ligne. Hein? Complète cette ligne. Go now, stop. Potevo prendere il coccato. Vedete che ci capo il c'è noi.
Samo na vrhu zategni. Ja. Pa ne toči, da je z nogami ostalo, samo što je kamna uložil. Pol bo šel, pol! Ej! Ne delajte ga zdaj. Ne pod štantom napenjaš tak štrika. Nižje to naredi. Ker lahko slučajno izpneš in štrik do štanta. Razumeš? Ne zdaj, stoj! Počasi imaš staj, ni kaj. Tudi če prvega ne ideš. Oprosti, ampak kaj to pomaga? Če je bolj krug naprej, to vse in zdaj še štik po tebi, ko boš ti ga dati krptom, ti ne boš tam in se lahko zgodiš. Razumeš, da se to ne zgodi. Evo, zdaj bo bolj važno. And then you still have to slide below the rope, below the wall and below, and you can easily perform like this. No, what do you want to do? You want just to take the step and really sort of to the left. Rozumiesz, Andrzej, zakaj, ne? Primož, ti tudi razumeš, zakaj je. Kaj? Si razumel, zakaj sem trajala, ne? Ja. Si razumel? Veš, kaj se lahko zgodi, ne? Se vrne stakne. Tako, ja. Pač veš zakaj, ne? Si razumel, tu več ni kompletno. Znače, Eme. This is really good. Go ahead. Yeah, but here. Then you step here and here. Or then here. This is good. Look, then on the left side you get really good jog. Good. I will. I'm a bit scared for the beginning, so... Yeah, I will. Also I will. Please. Tak da Primož ne mi zameri, ne? Samo za varnost tega. Ja. Kar napenjaj skozi, ja. O, vse ko bo odvinjeno. Left hand underpinning, all right? Yeah. Or both? The hole on the left side is really good. Up. Yeah. No, Super. Yeah. Super. This is also underpinning. Underpinning, you look like this with the right hand, right? Left here, yeah. Right there. Look, left hand here. Yes. And this leg here. Yes. please, belaying. Yeah, she's belaying. Clip off now.